Zonet Zing Daifim clear to te zibaile vek ule. When he may ni som panga sang ni som ni panga ni nga ni niya. Kum sang kad zakwa som nga pariat vo ina nga khan Soviet Union chuan athalim pathum na Sputnik 3 kap chhuaka. USA in kum sang kad zakwa som nga pariat January ni som thum pakhata thalem pakhat na Explorer 1 ka chwa ve chau lain Russia chuan ama kum sang kad zakwa som nga pasaria Sputnik 1 le 2 akap chhuak mana kum sang khat zakwa samruk pakwa a USA in thla mishinga zintir ma zong khachuan space program a Soviet Union kha achung nung zok ane voin program kan sha theite hetiangin CAU Imphal Nwaya College of Horticulture Thienzola Administrative Cum Academic Building chu voin chomadar som pakhathian Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Pushivraj Singh Chauhan chuan a hongdona Mizoram Governor General Dr. V.K. Singh Chuan, Honna Inkom Hikai Shwayin, Chief Minister Pulal Duoma, Horticulture Minister Pusila Soivungale, Mizoram Chief Secretary Puke Armina Tekwalza Oman Nianga, Honna Hunchan Ma in Darsom Le Minutes Somnga a tree planting program man anidon ane. When Taidar Tumyan Secretary Food Civil Supplies and Consumer Affairs Officer, Meeting of State Consumer Welfare Fund Committee ne anyang. Zanin Daria Thian Dorpui Multipurpose Hall Zofate Zinga Zaila Matong Sangber Pivan Lupui All India Radio Top Grade Artist ni Somthum Thlathum Sani Somni Palia Chatuan Rampanta Shiadrengna Van Lupui Zan Mananidona Puram Lunat Namte in Pivan Lupui Chanchin Soyin Chungko Ayo in Puvanding Lianan Thua Soyanga Health Minister Pilarin Puile RD Minister Professor Lenny Lomaten Thuan Soybokang Zai Thiam Shang Enge Mazat and Zaidona Chief Organizer Pusidin Thangan Lom tu Soihun Amangdon ane. Chanchin Tharngai Thlachun Zomila Nimin Khan Chief Minister Pulal Duoma Chuan Sairang Horticulture Center National Bamboo Missions Fund Cheng Noi Zanhi Somnga Pani Point Pariat Pani Paruk Seng Adin Bamboo Treatment and Seasoning Plant Bamboo Depot and Godown Le Activated Charcoal Unit Mayhol Siam Nate Ahong Horticulture Minister Pusila Soivunga Chu Khwalza Omania, RD Minister Professor Leni Lomale, Technical Advisor to Chief Minister Puech Ginzala Latin until Pui. Chief Minister Pulal Duoma Chuan National Bamboo Mission, Malag na mga Mao Song Bol na Tharnei Anita Chulomo Mati Thu Suyin, Mao Chu Mizoram and Resource Ane Chat Ania, Athorpo and Chor Changkaya, Tunlai Milaman Thiam Zelani Chuan, State Economy Chatu, Mipuite ezon na tamtak siam saktu ani theyani ate a treatment plant atanga songbol to te chu kumsom nga thleng man the turangai ni im ma manga thil siam chinte tan alu le ang ate tuna meho siam na narber thing chu aron puitlin hun chung reya mawe ro chu kum ni khatleka puitling le lian mei ni in azung ne na karani lo page 1 until le thelo wat the Chief Minister Chuan Suyin Mayhol Siam Nana Mau Manchu Ramngo Chereo Chaklu Tuktur Ven na ani ate. Chief Minister Chuan Sarkar and Coal Factory le plant te andam chuak chalo chin le ti Suyin Mau Song Bol na ahon takpo chu Department laminan and Coal Pot don ani mela chatakin and Coal se changkai takin nalo thok nge se adu ani ti in chataka and Coal nge turin thok tu te acha. Horticulture Minister Pusila Soivunga po in Mao Song Bol na konga Mizoram Chuan Mason na Tharanei chu anlomin an phurle ti soyin Mizorama Mao atama changkai takaman tumin an bezel don ti asoi Horticulture Director CH Lalmuan Puya Missions Director State Bamboo Missions Chuan Technical Report peya Mao Treatment and Seasoning Plant he nge thei to lo tura Mao Song Bol na ania Song Bol to chukum somnga thlenga man thei don nia soi ane Chief Minister in hon ngal depot le go down hi ada khom na ania activated charcoal unit achang hian nikhata me holton thum ma siam theya kum khata ton zakwa siam chhuak thei tura be se ane nitin mau pum zaruk samsari vela mamoa me hola siam rolin nitin vinegar liter zavel asiam chhuak ve ngal zelang Mantlaka distilled nuwa page 1 nitin vinegar fir cha liter somnga pali vel achwak thei don ane Mao Ching tu tur hi zau cluster pathum chingchi baktong le
sci-fi kwate din anito boka hengma songbol na din konga hian Northeast Care and Bamboo Development Council ten technical support and peya ain koldan training po anni hian an pevek don ane plant hon na inkom hi horticulture special secretary Piramdin Lianina Kaishwaya Reverend Thanun an hunser mangin PMC Ominingshen MD NEC BDC po in tusoy na hun amang ane Nimin Khan Chief Minister Pulaldu Omatswan a ofisa Surkarin Aizol le atse vela lung tlachin Zirtiang Tura Asom Engineer Manthan Chauhan Assistant Manager Macaferi Geotechnical Solutions Private Limited le Dr. C. Somliana Chief Scientist Council of Scientific and Industrial Research Central Institute of Mining and Fuel Research te akoma Aizol DC Engineer Lasha Puyohovin Thojan Nile Thole Nia Aizol Chevel Mun Pathuma Lungtlak the na munan en fiat chungchang asoi pui Chief Minister hian leng pui kong puk pui bul ko hlau om siam na turle ngai zel lungtla chin ti nep na le chiat na atlen fo chin pumpel na tur detailed project report thatak siam rancha ti thu alo shila Central Institute of Mining and Fuel Research te nena changkopin achulanga IIT lammithiam te po ronin DPR siam phot hit tumang uti in anrot na ataka tho thuai ani thei dan tur alo shil mithiam te hian lengpui road pukpui bul hi ako hi achordo benching tura hal tha in an shia a achung lama ram nei tu te po in mipui him na atan chuan an ram te hi an pek phalmei an be sei thu an tarlang ngai zela chiat na athlen hian kong chaklam ko naya lir thei omle tlanlai te chunga athleng deuh zela kong azau thokhatna in athlang lam sira city bus da ani awangin lir thei kaltlang tur te chu kong chaklam naya an tla na ngai china he hi ti danglam achul nia alan thu an tarlang ngai zela lungtla chin venarin tlak tak khware dai ni boxi siam tur chuan cheng vai bel che som kwa vel zet achul don ni in an ngai limen lama malak dan tur chania an shiat po an soi ho bok Chief Minister Puvanel Dinafan ai Chief Minister hi Puvanel Dinafan ai Commissioner and Secretary to Chief Minister in achoyo mane mithiam te hian chomhalama Home Minister puke sap dang amu in until mudan report an peto a Home Minister hian Chief Minister nena thlen ve turin ruaman na alosiam sak ane Nimin Khan Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, a final year MSc Nursing Zirlai Titswan Ripans, Conference Hall Investing in Nurses, Investing in Health, Empowering the Future of Healthcare ti Thupuya, Mangin ni Otur Continuing Nursing Education, Program Ku Hon na Neya, Hehun hi Health Minister Pilarin Puitswang Kwalian ni Inaman Pui. Kwalian Health and Family Welfare Minister Pilarin Puitswan, Ripans to India Mart Saka Nursing Zirne in Changklungber, ani thuwa soya nurse te chumi puite shisel na konga din mun poi mo takchel tu an ni ti in shereng turina cha sarkar po in mi puite shisel na chu angai poi mo in Mizoram Universal Healthcare te po mitin huap zo turina kalpui chan mek to ti soya hengte shereng chung hian nurse te po mi puite ta na rongbol tu anni na chu wongnung zel turina cha ngalbok ane honna inkomi Ripans Director Professor Dr. Sanjay D. Sawanta Tswan Kaishwayin Principal in charge, Pisila Rim Dinin, Kalkomte, Lolom na Tua Suya, Ripans ho to te achungin to soy ngay tlakaniya. Bilal din pui silo, tutor, College of Nursing Ripans Swan Lom to soyin, honna hunhi akarane. Training ayan nursing zir na inle, damdoin siyang achungin, nursing zir tier 2, senior nursing officers le, nursing officers som tumte antela, tupui siyang zir tier na ne, turin mithiambig pangasom ane. Ripansi Ministry of Health and Family Welfare, Government of India Nwaya, Sangkat Zakwa Somkwa Parukhan Dinania, Northeast State Shangachangin Zirlai Zariat Swang Omin, Bachelor's Program Pangale, Master's Program Patumbaka, PhD Zirna Program Pakat Aomek Ane. Nimin Khan Lunglei DC Office Malagna Mipuiten Sorkar Malagna Shangte, Ansor Changkai Te Nanan Kwa Kalzila, Service Shang Chopswana, ikot kaya sarkar prashashan kaunki audits tun hunso boaltele ache vel khomi puite tan boalte community hall buat sai ane boalte ai ikot kaya sarkar hun buat sai hilungle district civil supply officer lungle BDO mo phorna lato pularam rata sailo chuana kai shwaya lungle sub deputy commissioner pilaram pari chuan ikot kaya sarkar kalpuidan report pe in
Bolte Village Council President Pumalsom Kimatsuan Lunglei DC Malak na a Bolte Mipuiten an kot kaya Olsam taka Sarkar Department shang dorthe na le an harsat na jinfel na remchang an nei the awangin an lom thu asoibok Hehuna hian Office shang Deputy Commissioner Aadhar and Election Branch Health and Family Welfare Age and Veterinary Agriculture Horticulture Education Women and Child Development Rural Development Block Development Office Food Civil Supplies and Consumer Affairs Power and Electricity Department PHA Department District Transport Office Land Revenue and Settlement Department le Mizoram Rural Bank 10 Stol hongin Olsam Zoka Mipuite dorthe turin an impo chwaka Electoral Roll in Enfia le Inzialu Aadhar Siam Chadle Siam Tharte Income Tribal le Residential Certificate Deal Ration Card Siam Chad Bank Account Honthar Shisel na din hun endik le Abha Card Siam Ran entir le Shidan na pek Thele Thlai Chisem Sarkar Scheme shang inshil fia le Inzialu le Mipuin harsat na antlen na hunte buat say anem Lunglei District ta ikot kaya Sarkar program hi January ni sompali sang ni somni pangakhan bulchan ania Bolte Mahian Howlong Ralwong Bung Hun Tlabung le Lungsena te lo buat say anito anem Nimin Khan puwanlel ngaya kulikona mi chuan limen chu vela aram biga sari point panga azau chu sinot kuta alhan ramin hlan na hun hi puwanlel ngaya in kulikona nei ania Reverend Dr. Rosiam Liana to chong Executive Secretary na kai shwaya ram nei tu puwanlel ngayan ram chu sinot kuta hlan adu chan soyem pathian hne na akum apo se sak chu changkai taka mantir turi na phut ve china chungzinga chuan mizo thalai asing tel te meu setanan an taksa le an tharau tiluma shemhuna ashwai lut tur chu chan chwa na be pui thak angai tak ni in a shia a koshan hian mala selati aloril ru ve chin ani ti in a soi ramin hlan na lekha hian ram nei tu puwanel ngai le Reverend VL Luaya Shan le Senior Executive Secretary ten mingan ziaka Shatpui tu atan Reverend Dr. Rosiam Liana to chong Executive Secretary le upake zorim thanga kuli content mingan ziak bo chumin nuwa puwanel ngai chuan tharau bo pahni khat tal chan chwa a anlo omthe nan ti in Reverend VL Luaya Shan le Senior Executive Secretary na ahlana ne hehuna hian Reverend Laleya Director Synod Prison Ministry chuan achoi ombok Vaina District Headquarters shanga khochin tur weather.com in atarlan danin aizola lum Liberin Celsius degree somni pakwa avo Liberin Celsius degree som pakwa lunglei somthum le som pakwa siaha somni pakwa le som pakwa longtlai somthum pakhat le somni pakhat champhai somni pasari le som pasari serchep somthum le somni kolasip somni pakwa le somni pakhat mamit somni pakwa le somni pakhat saitwal somni pariat le som pariat nathial somthum pathum le somni pahne khozol somni pakwa le som pakwa te ane fangna hun toite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw na siya advetuem. Hepatsi may tiyatin tlatin harsad na kanto chin chok zang khay dura uluk takadwana ni. Famika patsi anemin man anuame mema ahi pulcha in lig asyam velaw may baka taglebol asyam velawani. Tin hadam takahmanani theinan say siyang duangin nitin mildura asyam chwa ani. Famika pat silaw mang vela itil tin apya nga hadam na le engine tok na apenge yangse. Distributor in Mizoram, DS Enterprise. Chalaite, tweety songs next time aswate. Jackpot siam cheese ball le fireball kur. Ipsum buso voy kat ay lai zong tangeyang. Tiglay po ay si jackpot snacks. Potato sticks, ghost pepper, fireballs, cheese balls, fiery crunchy stick, chili lemon, red chili chatka. Shang aom chow mule, ihun lutak, manchang kainan, jackpot snacks. Beyond touch, head and body lotion. If beyond touch, if beyond touch, if beyond
explosion thar kasi kun nuam taka kan man thei na if yon touch lotion thar hi if mangang u if yon touch Zonet Auto Works Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit Showroom bongkon lung lei rota hian local la iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senia Service station zangklung tak Punchong Airport rota oma Tata Genuine Spare Parts kan kol ngal boke Zonet Auto Works Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit No te alo piana tanga kumni atlin thangin chochale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te nadna ado thei na te le athuak chak na thangin anghong theya tharuk ani thangin no te chuan nu nute tui chau aring thin tur ani a no te chaklo ani phei chuan dar kar hi dana tal pek thin tur ani he tharuk chung hian tui ril dang chorot som tui thei tui le bong hute te pek lo tur ani tharuk nuwa chuan nu hute tui chawin amamo zongzong aphashuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chun hute tui ne pek tel to tur ani theng chocha a hian theilam te sale belam thaile bulam te pek tel tur ani nute tui ril chau ring thin anni awangin chokhal lutuk lo koi to pumpai nuam to ka siam thin tur ani chocha chu no te tharuk alo tlina tanga pek thin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chocha le nute tui chu pek thin tur ani Chiante zinga niam big le chang thelo big fane hi shom takani ifa ka chang thei rwala ni lain a chan thei ang vor to thleng zo lovin a om thei fa chang duang tak nei idu awangin thil chatin reng ipeto ani mai thei ayurvedic changa siam side effect omlo high plus lo en chin vete a ei to chu ani thir lova an chan a chat pha hle ani high plus no pang chang life ani te tan chuan 18 nge chi ani high plus life check center le dam do dor shang shanga le mai thei ani e authorized distributor for Mizoram Life Check Center, Civil Hospital Road, Aizawl, phone number 2320813. Tukina Aizawl khopui chunga police station tele Aizawl Ponlam district headquarters tina police station de kan bikim theya tang som panga omin meichian tel tang te chu ruk ruk kai noyaman pasari women PS case pathum narcotics case aman remand pathum Kut in thlak wanga man pakhat le zurui wanga man pakhat te annia tang som panga zinga ruk ruk ka innoya man hi za somli pasari vel anne Kanbyakshin police station som palile outpost pakhat zinga tang omlo na police station pariata oma Aizawl police station a tang mi pa pangale mechia pakhat ankola mi pazinga panile meche omchun te hi women PS case annia tang dang te chu ruk ruk wanga man panile kut in thlak wanga man pakhat te anne Sampai police station a narcotics case a remand pathuman kola anzinga pakhati heroin hong somnga man sakane bongkon police station a ruk ruk wanga man pani an kola vaivakon police station le seha police station a te ruk ruk wanga man pakhat ve an kola longtlai police station a kholaya zurui wanga man pakhat an kol kolasi police station a vengshang shanga ruk ruk ching taknia soi mechia pakhat an kol bok ane Ni som pathum thlanga sangni somni panga a Aizawl traffic rules boards hiya manzat two-wheeler somni pathum le LMV parukania poisa choitir zati cheng sing thum sangni zanga ane voini Aizawl mi mal le sarkar lirthe number pasari le pariata tlop te tlan lo ni ania LMV taxi le two-wheeler taxi e te tlan lo ni ani bok nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital Aizawl casualty a emergency case a pakhatan neya mithi an nei lova emergency case number pumna luak le khosik ane emergency case zinga hian admit palian oma hospital danga changa refer pakwa omin admit ngai si khumom lo awanga hospital danga thon panga an road traffic accident wanga hliam nei pasari zinga rutliak palian oma wise pathum manom bok emergency and labor room ani minjing dar sari achanga tukin dar sari in kar chungin naupiang palian oma mechia pathum le mipa pakhat ni in neile turvei mek paruk anombok ane
Sinod Hospital Durtlang casualty nimin tlaya changa tukindar sari thlengin emergency case somthum pakhatan neya admit som pasari omin mithi pakhatan ne emergency case number khosikle pumna ania general ward a khumruak tle ma oma new cabin le pipuina te cabin fullin khumparuk omna ICU wa full bog lomno ward a naw piang pangan oma meichia pahni le mi pa pathum ni in voin lama nei tora beise paruk anombok ane ZMC Hospital Falcona nimin tlaidar thuma changa tukindar sari in kar chungin emergency case somli pangan neya mithi pathum nei bokin naw piang panga ne emergency case number thoha ane Aizol khopui chung private hospitals kambyak chinte zinga Trinity Hospital a mithi pani anneya generally ICU fulling cabin rock anne Ebenezer Medical Center a mithi pakhatle naw piang pathum anneya khuman fula Aizol Hospital a mithi pakhatle naw piang pani neyin cabin general HDU le ICU a khumra kanne LRM Hospital a mithi pakhatanneya cabin le general fullin ICU a khumra kanne Adventist Hospital a mithi pakhatanneya cabin fullin general le ICU a khumra kanneya Alpha Hospital a mithi pakhatanneya ICU fullin cabin le general ward a khumra kanne BN Hospital a naw piang pakhatanneya cabin le general ward a khumra kanneya Greenwood Hospital a cabin ICU le HDU fullin general a khumra kanne Agape Multi-Specialty Hospital a cabin pangai fullin general le ICU a khumra kanneya Nazareth Hospital Ramhun North a cabin fullin general ward a khumra kanne Care Hospital a general fullin cabin rock kanneya City Hospital a cabin general le ICU a khumra kanne ane heti hian nimina changa tukindar sari thlengin Aizol khopui chung damdoin shangshang le ZMC Hospital Falcona mithi kansia theiza thi som pakhatania kumin chunga ni khatle zangkhat chunga mithi an tamber chum alania napiang kansia theiza thi somni ane hospital lian dewa emergency case number pumna luak thoha le khosik ane State Law Dispatch Center changa thu kan dondanin nimin lama kol phetha kan man tam liber nizanda rugle chanwe kan man zat megawatt za somthum pakhat point pathum parukania kanman tlem liber nimin Zing darli le minute som panga kanman zat megawatt somnga point pani pali ane kanman tam liber hian central sector tuirial hydel project changa mo megawatt somni pani point pani panga private sector wangkal solar park changa mo megawatt ko point paruk pariat state sector selubi small hydel project siam chwa megawatt thum kautlabung small hydel project siam chwa megawatt khat point bial pani le Tlungvel solar plant siam chwa kilowatt zaruk somsari te atela heng par siam chwa te hian siam chwa tam lai berle siam chwa tlem lai ber cho cho rwalania power supply kan hucha a load shedding omlo ni som pali thlanga sang ni som ni panga Zingdar kwale ni som panga thlanga sang ni som ni panga Zingdaruk in kar chunga borkala samajanga LPG lolud supply check gate wiring te in report te Mizofed Aizol cylinders zaruk somruk paruk Zopui Indian cylinders the thum somruk swak chunga Indian cylinders the thum somli panhe Vanbangi gas cylinders the thum somli panhe Byakungi gas cylinders the thum somni pali Kapliana Indian cylinders the thum somni pali MPGA Indian cylinders the thum somni pali Caravan Indian cylinders the thum somni panhe Fidelia Indian nathial cylinders zaruk somriat pali Saringas lungle cylinders the thum somli panhe LP Indian lungle cylinders zathum somli panhe selling Indian cylinders zathum somli panhe Ramliana Indian konpui cylinders zathum somthum parok Sangi Indian darlon cylinders zathum somni pali Mizofet champai cylinders zathum somni pali Saya and Sons champai cylinders zathum somni pali HC Lakchakima Indian North Van Laipai cylinders zathum somni pali Zomo Indian tlabung cylinders zathum somni pali Nute Indian Chongtepi cylinders the thum somni pali KL Indian React cylinders the thum somni pathum Liankunga Indian West Pailang cylinders the thum somni panhe Mizofet Sertsip cylinders the thum som pariat Mizofet Mamet cylinders the thum parukte ane Ni som pali thlanga sang ni somni panga chunga wiring te oil depot changa load pektele Director Guwahati changa load la ni som pali thlanga sang ni somni panga chunga wiring te supply check gate in report te High-speed diesel, Zangena and Brothers Aizol, Mizofet Aizol, Hava Aizol, Mizofet Miniko Aizol, Aizol Bypass, SL Silo Aizol, Mizoram Police Aizol, Drip Kacho.
Jeramasia trip thum SPC Tuipang BZ Sangao Lino Bung Tlang South Ngopa Chua Maseling trip ni cheu La sang liana vai reng te ramhluna bill khotlir la thanzawa sairang selling energy point TMS diamond saitwal ramsang a champai LNT melriat bibila zui thanga ser chip mizofet na thial mizofet lungle mizofet longklai trip khat cheu bok MS Petrol Zangena and Brothers Aizol, Mizofet Aizol, Lalbiak Liana Aizol, Lalboy Aizol, SL Silo Aizol, Mizofet Lungle Triptum, Ramluna Bill Kotlir, Mizofet Kolasip, TMS Diamond Saitwal, LTM Kozol, Mizofet Sampai, Ramsanga Sampai, ZNS Sampai, Jedaz Lungle, Kesyang Linga Lungle, Lino Bungtlang South, Mizofet Longtlai, Emmanuel Siaham. SPC Tuipang trip khat cheu XP PB Lazwi Thanga ser chep trip khat Nimin Chonhu Khan Saitwal DC Dr. Lelngurat Lauka Shwain Border Coordination Committee so DC Conference Room an Chukoma he Chukoma hian Saitwal DC Dr. Lelngurat Lau Chuan thu soin Home Department atangangin na angin Indo-Myanmar border a lule chwa na entry le exit hungna fencing le na thongai shang endika achulanga mala turin Border Coordination Committee chudin ani ti asoi Saitwal DC chuan SDO Civil ngopa ka shwaina hnuaya Border Coordination Subcommittee din ani thusuin Assam Rifles le Border Roads Organization tenen Changhovin ma anladon ani atia Border fencing le entry le exit chungchangte mipuine na puanzar le shiat konga theitop chwa turin kalkhom te chu afui ngalane Indo-Myanmar border entry le exit point siam na turatan munsom pathum thlan chhuania chumizinga chuang chiang mun tuisalui Saitwal district chu thlan telania Border Coordination Subcommittee Chairman SDO Civil Assam Rifles IO le BRO IO Tichuan Chiang mun tuisalui chu joint survey ne yin ahung na tur munte entry le exit point siam na turte checkpost siam na turamte an endikang Joint Survey Report hi Border Coordination Committee at thelu ni in committee hian Home Department lama an thelu le don ane Nimin thut khoma hian Dr. Lelngurat Lau Border Coordination Committee Chairman le DC Baka P Dorothy Mwansangi Border Coordination Committee Subcommittee Chairman le SDO Civil ngopate pulalom oma additional DC Pujero Kung Rokima additional SP Puvilaldin Sanga PD DRDO te Pulal Chaki Matsangte SDO Sadar PF Zoding Pui DIPRO Puanil Chetri Assistant Commandant 34 Assam Rifles le Puvikash Kumar Singh OC 74 RCC Pushpakte antil ane Niming Khan Synod Finance Committee voi za somnga pathum na chu Jem Lloyd Hall Synod Office an chua members somnga pani ankal committee hi voin hian nei chun zomani yang Synod Finance Committee chut kom hi Synod Moderator Reverend R.C. Langhak Liana Nakai Shwaya, Reverend Dr. Kela Lomzwala, Finance Officer in Secretary Report le Finance Report pe. Report hian Synod Finance Committee voi za somnga pathumna thurel shang bo zuyani thulte Synod Office le Department shang le Mission Field te audit na tlwang taka zo felani thute bial le question shanga Finance Campaign le Account Training ni ani tu thute me ni somni pani sang ni somni panga a BL Treasurer te puala training ko ani thutele April sangni somni palia changa March sangni somni panga chunga sumdin munte tarlanane tunchuma hian thungai twatur agenda panga chopchwa ane Baptist Church of Mizoram chuan kumdang angbokin me ni sompani atanga somparia chung hian tol chung ko shantin le chung ko tina Christian chung ko cholkar an mangle meka hemi cholkara chung ko thuzir tur hi Reverend Arlen Lianan Christian chung ko chungchang zirlai paruk omna chu azia kane zirlai ba ka hian pathian ni Zing in khoma kumchang ni somni panga ko shan ni poimo program ma Christian chung ko ni thupui da sa mani chung te ngai sak Timothy thonkhat bunga changria ti thupui mangin thucha ngai thla kanianga pathian ni zanin khom thupui tur chu pathian chibai buk Johanna bungli chang somni pathumani yang kumchang ni somni panga BCM Christian chung ko cholkar zirlai thupui te chu Meni sompania thochania thupui Christian chungkwa din hi pathian remruatani ti ania meni sompani thole nia thupui atan
Christian chungkwa idinang u me ni som pali ni lai ni a thupui Christian chungkwa pathian ram me ni som pangani nga ni a thupui Christian chungkwa ko shana me ni som paruk zirtop ni a thupui Christian chungkwa ram siam thatna me ni som pasari inrin ni a thupui Christian chungko nun me ni som pariat pathian ni Zing sermon thupui tur mani chungte ngai sak Timothy thon khat bunga changria tanianga me ni som pariat pathian ni zan sermon thupui tur chu pathian chibai buk Johanna Bungli Changsomni Pathum Aniang. Nimin Khan Center of Excellence Training Hall Thingdol RD Block 1 Chungatan Village Disaster Management Committee Training ne Puyania. VDMC Training Ahian Thingdol BDO Dr. Doris Larinomitsuan. Role and responsibilities of VDMC le Village Disaster Management Plan Siam Dan Chungchanga Zirtirna Peya. Pulal Nunfela District Organizer DMNR in Basic Disaster Tile Legal and Institutional Framework te chungchanga zirtirna apebok. Training ahian Village Council te na changin VCIO panile YMAIO mi pakhat kaltura base ania VC le YMAIO mi somnga pariat until the ane. Khatizong khatukin Zing Daifim kon pon the te anie.